Tuma ngateri zviyangateri fombosula vachileriswa vachipadzami kumwari. MTN 8 wafa. This is Disc Lovers Culture. We say football is life. 90 minutes, one passion. Then buloza memele ndikuchimizana shima mukana mureje. Mami doti Sundowns my brother. Tuvala namusi kudiwa nechikokundiwa nga team ya Golden Arrows. Rava risongozvera vere ndozviyamba zvavudi nari ikudiwa nekukundiwa hayani haya. Ya ndivona unga team ya Golden Arrows kana mugudisi wa Golden Arrows kana technically ya Golden Arrows ndivona unga yoivara Sundowns vo jena vudzudzanya zvavudi no mutambo ngori va vovhara pockets dzote ngori team ya Sundowns irela kha pockets arali vasedza the way ya kutamba ngaye itenda kuri navya naye pachikhala yatenda unitambela bola kha pockets idoni koresa mara Golden Arrows yo shumisa formation ya 4-3-3 ine yove yo dzula ina 4 murahu ine aina movement ngeno Sundowns nayo jena nga 4-3-3 mara riko kono vona mudunyana na musona mudiva vachikozama ita wa volepa so ndichingaamba nga strength chene cheiwana Golden Arrows chobvoka muswana zwane ena kutamba midfield we avakozama uri akono neutralize midfield wote wa Sundowns usakona uisa bola kha pockets ndivona unga ndivona vatambi neve uri ndi quality nga manda otamba nga manda lunei okono neutralize Sundowns uri isatenda ufenya Golden Arrows kha midfield ngori Sundowns vaisedza arali yatenda ufara bola uda kha midfield wayo yathoma utamba bola kha pockets ivana mu powerful ichikoda kazi left winger na right winger ngori huvo una mtu nga lenda nabo ku distribute bola mara kadhuva lana musi timumbona alenda timumbona matusio basi naho dzimwe dza bola dzaiko zama Sundowns icreate zvikhala mara ndingakhoda midfield wa team ya Golden Arrows ngamanda ndichingamba ngamsona zwane we atenda uri team ya Sundowns aitei rifare bola nne ndikule kana mutambi mwana muwa fan Sundowns achifara bola adive ndono basine ngaimwe ndira akokona upressa wina bola uchena chipinga team ya Golden Arrows nezveveko zvishumisa ubva ka rutaro thoma isina bola iko tendo defender sa team ina bola vai koivona ichikokona vana attacking ine yavori ikoshumisa ruvilo lunei ndichingamba nanga goli yako raho ya Golden Arrows nditsokofesa uri Sundowns ka defense aina ngori bola iko raiwa iko vuyisiwa sa cross ichikobuya ka cross iko jena vukati ha defender center back mbili dzine Johannes na Malibonga khoza lunei arali center back dzasatenda uva na communication zvikombo rutoita mistake unongola otoda Dion atoda jena vukati ha center back mbili arisira bola yasimublame musona gozo ndimwe dzibola dzinei ningasiya mbori olisa nditsokofesa uri defender ya Sundowns kave vaikorokulule mugudisi wakadoso una mutambi nonga Mvala nditsokobona unga ofuna game yene ointroduce wakaye ngori ndikale asikujena ndinambusi uri udotamba kopio match Kamusi ndichingalavarisa mabrother kujenera kwa timu ya Mamelodi Sundowns kujenera kwa team ya Golden Arrows musaraveresa first 11 yoni inengayo nova happy nova certified nani kwa team ya Mamelodi Sundowns kujenera kwa na certified yenanga team ya Golden Arrows musi ndikadobona line up ya ndichingamba nga team ya Golden Arrows team ine yavori arali vasidzai always idodive kutamba yo jena zvone ngori aitova na vatambi vene rari avaho Golden Arrows ingasiwine ngori ndi team ine yavori arali kuamba arali vava kuitalera season yoperaho ndi team yokwashekanywaho then iko to rebuild so ndivona unga yajena zvone Golden Arrows ngeno team ya Sundowns izongo jena zvone ndosedza ubva kha defending ndi zvone mugudisi vozama udana na first 11 ntswa ine ingavathusa kana vakotoda first 11 ine yavori idoita ichitamba domestic cup lune zvone zvakwine mara ndivona unga arali nina defender nanga Mutobi Mvala ene yavori aggressive richidaka kumakele then ndivona unga kave vazama combination vukati ya Malibongwe Khoza na muswana Mutobi Mvala vachinga vana defender yakwine ngori ndo ndikovona poor defending vukati ya Johannes na Mvala ngori Johannes weak too slow una bola ye ya da Johannes watenda opponent namsi chikompira atsitusumezo tikoyo ni tinta sumezo ri asimutambi enevo ri unga mutambi ena kutambela unyago wina so ndivona unga team ya Sundowns ichijena hofuna yo jena iko dibudza zo ri home ritori wina home mutambo nga golu dzine dzavori dziyasvika 3 kana 4 ridzule rose khuwa chikhala chaka final so ndivona unga technically yo failed team ya Sundowns coming up to the second half ndovonesa nga manda team ya Mamelodi Sundowns my brother iyo nene kufarisa bola team ya Golden Arrows iko to baza uyangi pedzi mbuso yanga yava uri team ya Mamelodi Sundowns my brother iko kudiwa nekuluza position
too much dzi passes dzine dza vha khou dzi phasa dzi khou failesa nga maanḓa. Ndi kho muvhona musi na Nuno Santo a khou dzhena vhukati ha mudavhi o vha na phasi nnzhisa nga maanḓa dzi khou feilaho. Ndo vhona thimu ya Mamelodi Sundowns ine yanga vho ro ṱangana ḓuvha ḽa ṋamusi a thi khou vhuya nda vhona na combination na nthihi kha zwi. Ya ndi soko vhona unga arali vha nga zwi lavhelesa nga nḓila ye Sundowns ya vheka ya ḓuvha ḽa ṋamusi, ndi vhona unga zwinzhi vha to vho sedza uri hu na vhuthada kha thimu ya Sundowns. Ndi vhona unga nga ngomu kha thimu ya Sundowns hu na zwine a zwi khou dzudzanyea. A vha sina na ndavha Nuno Santo na musi o phasa zwi sa shumi, a sa sumbedzi ana fighting spirit. Ndi khou amba Sundowns yene ya tshi vho tonga vho to dzhiwa pfhi ari ya bulani. Ndi vhona unga a Sundowns ine ra i ḓivha, Sundowns i khou tamba ṋamusi. Arali vha sedza game ye i tamba nga Ḽavhuraru, wa tshi kona u vhona Shoshan Piano, mara ṋamusi u khou sedza Sundowns ine ya vha uri i nga to mangala uri na mutambo nga 3. So ndi vhona unga kha Sundowns hu na vhuthada. Ndi zwifhio kha musi zwine mugudisi vho Peter Sezela vho ḓo vha zwi ita nga nḓila ya khwinesa nga maanḓa kha second half u ḓiwana vha tshi khou konzida na gol na nthihi, u ḓiwana vha tshi khou wina hono mutambo? Ndi tshi nga amba nga mugudisi wa Golden Arrows zwe vha plana zwone, ndi vhona unga vho plana Sundowns nga nḓila ya khwinesa nga maanḓa uri i sa ḓiwane i tshi khou vha kora ngeno vhone vha wana tshikoro tshithihi. Zwi khou amba uri vhone vha khou ṋamba vha vala sa zwe vha sedza yo dzhena nga formation ya 4-3-3 ine i tou vha na musi wana Zwane ene u to eda musi Arrows i tshi athaka. That's why ndi khou ambesa nga musi wana Zwane ane a vha uri kha midfield role ya i tamba ndi khulwanesa nga maanḓa, a tshi khou zama u eda musi Arrows i na bola, then a dovha a tenda u defender musi Arrows i si na bola. That's why vho wana uri Arrows yes i khou tenda uri i shumise 2 na 3 kana left back na right back uri ho velepiwe. Zwi khou amba uri 4 i khou to dzula i 4 murahu. A ri khou tou wana Sundowns i tamba bola kha dzi poketse, a i khou tou uri i wane tshikhala tsha musi ho veḽepa left back kana ho veḽepa right back. So ri khou dzula ro closer ngo rala until 90 minutes. Ndi vhona unga tactics dze vha dzi shumisa dzo vha dza maṱhakheni nga maanḓa mugudisi wa Golden Arrows. Coming up to the second leg, my brother, na lutendo no thimu ya Mamelodi Sundowns i nga ḓiwana i tshi khou tamba zwavhuḓi kana i ḓiwana i tshi khou fhirela kha final, kana ni khou vhona thimu ya Golden Arrows i ḓo isa phanḓa no ḓiwana i khou tamba zwavhuḓi ya ḓiwana i khou kha final? Ya ndi vhona unga thimu ya Golden Arrows kha second leg ya nga vhuya na plan ye vha khou tamba ngayo ṋamusi. Ndi vhona unga ri nga amba nga ḽa uri thimu ya Sundowns zwi ḓo vha zwo guma khayo, mara arali vhone vhaṋe mugudisi wa Golden Arrows vha tenda u yo tshintsha zwithu, ndi vhona unga Sundowns nga vhuṅwe. Ndi Sundowns ine ya vha uri i na quality nnzhisa dzine dza fhira dza Golden Arrows, pound to pound a vha match, mara ri tshi nga amba nga tactics dze dza shumiswa nga coach Rai, ndi vhona unga ndi coach Rai na vhuṱali ene a ḓivha uri u khou ṱoḓa mini. So ene u khou tou rebuilda thimu ine ya vha uri yo thovhea nga maanḓa lune ndi vhona unga ndi coach Rai ane ndi quality lune a tende uri kha second leg a tambe u fana na kha first leg, a vale dzi pokets dzoṱhe dzine thimu ya Sundowns ya ḓo shumisa yone. Advantage futhi i uri u ḓo vha a hayani, u ḓo vha a na mafene, u ḓo vha a na ground advantage. So na goal nthihi phanḓa lune ri khou amba nga thimu ya Golden Arrows yo no posa mulenzhe muthihi phanḓa kha fainala lune yo to siya u kokodza muthihi uri i kone u dzhena kha fainala lune ndi vhona unga swika vhagudisi vha Golden Arrows kana technically kha iyo shuma i tshi khou shuma uri yone ḓiwane i tshi khou ḓiwana i kha fainala. Ndi khuluvhesa nga maanḓa mabrother, ri kha ḓi vha kha fulo ḽeneḽi ḽo ri vhone nga dzi 1 dza September u swika dzi 30 free advertisement nga murahu musi vhone vho ḓiwana vha khou ri follower kha Facebook, TikTok, khathihi no ḓiwana vha khou subscriber kha YouTube channel yashu. Hezwo ndi zwa ndemesa nga maanḓa mabrother. Ya ndi vhona unga ḽi advert vha nga ḽi nyadza ri khou ḽi amba kana vha nyadza channel ine ya vha ya Disc Lovers Culture lune impact ya uriṋe i vha i khulwane na musi ro ḓisa muthu muthihi uri vhone vha wane khoḽo yo ri ri khou nyanga u itelwa zwifhio zwo ya kha bindu ḽavho, khere vha tshi rengisa hu tshi khou dzhena order nthihi i vha i khulwane. So mugando to subscriber u subscriber ndi vhona unga zwi dzhina na KB ndi to ḓiwana vha khou dzhena kha YouTube vha swika pressa button zwa dovha zwa thusa mini vho pressa button ndi logo iḽa i tshi ri i vha i khou ita uri vhone video iṅwe na iṅwe kana clip iṅwe na iṅwe kana episode iṅwe na iṅwe i thoma uri vhonala kha vhone, u to puṱedza hanefhaḽa fhedzi vha mbo ḓi ri twa ndi logo iḽa ya mbo ḓi ri dzingineya vha vha ita zwa khwinesa kha channel. Khuluvhesa nga maanḓa mabrother, kha lushaka lwa ḓura Disc Lovers Culture ri ni funisa zwino.